पक्षदेम उइबमर उइब पाव खरा अपडेट तौजरे सिक्किम द चलुब सजिक तंफा की लौमी सिंह सब मिनिस्टर ना ओखरे वारोन ड्रग्स पो सिगमी की मयुक्त सथबा लान ओइना पाव थोकनु सि मिनिस्टर मणिपुर लेगांग अमसुंग स्टेट असिगी सि मिनिस्टर अमा ओइना महागना सथरिबा वारोन ड्रग्स असे लमदम असिगी सिंगी मियाम की मयुक्त सथबा लान नते मासी सिंगी मियाम अमसुंग लमदम असिगी मिरोल सिंगबो कन्ननबगिदमक सथबा लानी हन सब मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे मंत्रिपुखरी IGAR साउथ की हेलीपैड पांगथोखिबा होगिबा फेब्रुआरी मरीदगी सिक्किम दा चलुबा ऑर्गेनिक फार्मिंग टूर दा सरुक यारुबा संटेन डिस्ट्रिक्ट की सजिक तंपक एरिया की लौमी सिंगबो ओकबगी थौरम दा फोंदोखिबने से मिनिस्टर ना मखाता ना हाई सोशल मीडिया यंगबा मदमदा लेगांग दा संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स असि सिंगमी सिंगी मायुक्ता लेबगुमना पावथोकपा थेंगनाबा सि नुंगाइते वारोन ड्रग्स असि सिंगी मियाम अमसों ngasiगी मिरोल असि कन्ननबगिदमक्तने सोसारपुर संदेल कांगपोकपी उखरुल डिस्ट्रिक्ट लेरिबा नासिंग असि ngasiदी mai kaba ड्रग्ता लुप्तुना कया लेरिबने लमदम असिदा ड्रग न सेनकिबा मियोय काना थमलंबा मामाफा लेट्रबा अंगां कया लेरि मामाफा लेट्रबा अंगां सिंगी होम मसिंग हेंगलकलिबा सि खंथबा मतम ओइरे मणिपुर लेगान संगसिलकलिबा असदे मियाम न मतेंग पांगबियो यूनिट होम मिनिस्टर ना गोल्डन ट्रायंगल असि ममिंग डेड ट्रायंगल आइना होंदोकपा तंगाई फदे आइना फोंदोरखिबा लेख्रबने गोल्डन ट्रायंगल न लमदम असिगी थवाई क्या पिखम नानख्रबने गोल्डन ट्रायंगल दगी mai kaba drug क्या मोरे फोरगा संगसिलक्तुना मणिपुर बसुंग इंडिया की स्टेट क्या द संदोखिबगी वफम तराइना लोब चुमलोय मरमसना वारोन ड्रग्स असिदम यामना लान लफम थोकते सिंगी लमदा पॉपी थाबदा उजाव क्या यांथख्रे उ यांथख्रब मफम सिंग अतुदा पॉपी थाननबगिदमक केमिल गेल क्या आपसन बदगी लेबाक सिंग अदो फ्रोंग फ्रोंग लाउतुना नोंजु धागी मतमदा नोंना लेनांग ओइना चेंथगितुना तुरेल सिंग अमसुंग पासिन फुनगल हलेपने असिगंबा क्या असदगी कन्नना पमसुंग तोंगिन हारुल क्या बक कन्नना बगिदमक अहिंग नोंथिल तुमदा सादन होदबनी तोंगी मिरोल कन्नना बगिदमक पॉपी यान बचतपदा बीडे पर्सन अमा थवाई कटख्रिबने मणिपुर लेगान वार ऑन ड्रग्स असि कुमजाली सिंगनी तरागनी फंदगी सथदुना लागली अमरोमदा सेंटर नसु नासा मुक्त भारत के खोंजंग संगसिंदुना मायगा वसंजा की मेहुक्ता लांजंग संगसिंदुना लागले सही तरह का निपान की ममांग द ड्रग पुरंपकी फाकिबा अमा सही तरह का मंगा कसम संग द लेना फादोक पीखरे हेरोइन नंबर 4 kg अमा खरा हेनबग कोनना फागतखिबा मियोय खोयराकपम रोमियो जेल द सही तरह का मंगा की थबक सुननब कोना फादोक पीखरे ऑर्डर असिदा सही तरह का मंगा जेल द थंबक लोइना फान ओइन लुफा लाक अमा थिननबसु यावरे करिगुम फाइनेंसिंग असिदगी अहुना भांगना जेल द लेरिंगै सही मंगा की मनंग द फाइन असि थीबगमद्रबदी थादरुगम कसु सोनथन जेल द थमनब ऑर्डर थोके केस असिंग असि स्पेशल जज NDNPS बिष्णुपुर W टोनेन मैते की कोना महा की ओपन कोर्ट NDNPS Act 1985 के अंडर सेक्शन 21 क्लोज 3 की मखादा मराल अइरे हन लाउथोकी बने एगुइजो एरिबा खोयरकपम रोमियो असि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नंबोल ओबंग लाइकाई दगिनी मागी सही यांखै के मरीद ओम सोरे दुगा अपोपन लैखिरब के एस बुद्धि कवि आइरे केस असिंग असिदगी सही तरह निपन ममांग कुमजाली सिंगनी मरी की अक्टोबर अनि की नोंथेल पुंग अनि मखारम तारकपदा मदमदुदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द लेरंबा स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट SIU की ऑफिसर इंचार्ज ओइकिबा सब इंस्पेक्टर TS इबोतोबिना तौरकिबा रिपोर्ट की मतुंग इन्ना म्यूएसिन नंबोल लाइनिंग थौ कोरिफाबा सिंग इंटर विलेज रोड की मफम अमदगी हेरोइन नंबर 4 ग्राम 1.50 के कोनना भागतखिबने केस असिगी FR नंबर 54 क्लोज 10 लिसिंग अनि मरी रजिस्टर तौतुना लखटखिबने कोर्नर कॉन्फ्लिक्ट असिगी हक्सांगी फिफम यंगसिननबा सजिवागी MCJ सुपरिटेंडेंट दा मांगना जेल दा लेबा मतम की ओइबा हिदाक लंगतक पिननबा सुजाथंग ताउथगी हाइरे G20 डेलीगेट सिंगी ममांग द बन ब्लॉकेड वकत मिफम तौबगी मामी ताहलोइसी एनबिरेन G20 की डेलीगेट सिंग लाकदब अदुगी ममांग द मणिपुर असि यामना इंगना सिंग लेबा मदे डेवलपमेंट लेबा लमदम अम ओइना वननब लमदम असिगे मियामना पुन्ना होनमिनसी मखोइगी ममांग द बन ब्लॉकेड अमदे वकत मिफम तौबगी मामी ताहलोइसी अनसे मिनिस्टर नोंथोम बेरेना फंगदोखरे वफम असिंग असि से मिनिस्टर ना थांगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना लेबा मोरंग खुनौ द सेंगो छगलिबा सांगाई एट्रिक वार्डी यंगसन बगी खोंगचत फोंगथोकी बने से मिनिस्टर एन बिरेना मखा तारादुन हाई मणिपुर दा G20 की डेलीगेट सिंग अदुना लाकबा मतम द लमदम असिगी मियामदा बन ब्लॉकेड वकत मिफम ना सिंगबा एजिटेशन तौबिगनु मीडिया दा अदुगम पाव फोंगबा फावई काइजै
लोइनना सोशल मीडिया दसु पोस्ट थागतपिगनु लाकथुरप डेलीगेट सिंह अदुगी पुनिंग सिंगसिनफम लमदम अम ओहनसे मणिपुर इंटरनेशनल की ओइना अपुनब मियाम लाकथब असि अहानबनी था असिगी तरागा तरेते इम्फाल दा तौगदब समिट असिदा मणिपुर की ओइना चाको थौरांग गिदमकता इन्वेस्टमेंट तौनदब मियामनसु इग्ना तपना होनमिनासे माना मखातना हाई G20 समिट असिदा हौजिक फावबदा पुना डेलीगेट चामा तरागा मथोय सरुगागनी मसिगी मनुंगदा इंडिया की वांगबगी लेबाक कुनगा मथोयदगी तोंगान तोंगानबा डेलीगेट यांखै यावरे हौजिक सांघाई एथनिक पार्क असिगी सेमगा सागलिबसिंग असि चादा मरफुत्रा लोयरे नुमिनिनी की मनुंगदा चादा चामा लोयरगनी मसिदसु नतना सेंद्रादा बोतोंगफम अमदि लोकताकी फजबा येंगनब सेमलिबा अदुसु चादा मरफु लोयरे अदुगा INA हेडक्वार्टर की लाइन दी चादा चामा लोयरे वही खरा थाना सेमदोक सेमजिन तौगदबदा गायरे अकोइजम नोंगानबा हालंबगी मयुक्ता JSC सेमख्रे हक्सांग लौरोइदोरे लाइसराम द रिजोर्ट हांगदुन लेबनी हाइबा क्वागैथिल कोंजेंग अवांग लेखाइदगी अकोइजम नोंगानबा सही कुंट्रागा तारेना मागनुंग सिनबा नुपी अमगा जत्मिनखरबा मरी मखोंग खंगदन लेरक्लबा मतों ngarang gangpok PPS की मनुंग चनबा संगो भुंगी मफम अमदा सीना फंकीबगी मयुक्ता ngasi Laikai as the Miam give me from Pantuk to JSC against the brutal killing of Nonganba Elias Aging Siamgre. JSC convener talks on Asaltana Fondor Kibada, Nonganbagi Mihata Sena Pazing Padana Potor Tripa Pava. Magiaksang Lokiroi, Mahag TS Sonia Kabinafi Amana Angama Masugi car, Subama Angama Masugi car Swift Amen 01 S0866 Amathauduna Lak like a Hokiba Tanks in a Mitamakoyane. Laikai the Kisat Minakiba, Miamno Unauki Haire. Maki Haksang Pankiba Matam the Tongan Ba, Mafum Sing the Sopaki, Mafum Sing Leram Kihaire. Magbo Minung seat late in Hatok Pirambaki Mayuk Dangasi, Kokaitel Konjeng, Laikai Konjeng Awang Laikai community hold out Wakan me from Amasupang Tokre, me from Masida Susaruyakiba, JSC Kanpin, Makatana Fondokibada. Magi Daudokas the Sena Bamusing Punkunga Mariki Manuda, Marilena authority in the Pagadavani, Karigumba Fabangam Drabadi, Makal Kiagi Kongjang Sing, Sataragani Haike. Like Rapaki Haksang Adu Kangpopi police station Kisupna Dagi, kilometer home rob the Maklap Nabat Changapung Kolgima from Amadagi Pankibani, Haraduna. Magno PSC Punas Minaki Badagi, Alakidabani, Imongi Musin Adi, Hak Masagari Resort, Ledamgani, and a Kalambani Haire. Taudogasi Marilena police na Moses Kavamio Amasing Nabadagi Pagalaga. Wahang pahong tawagi tabak sa thagri hari ato may namak mahapo karambambiyo sinagkaligi damak halip na puno ay bagi maram kang pangam kidre manaw nupagi makhudda mayamba lagi kidre tabada nungay taba amasung thoganing taba tawdok amada pongminava masin manaw aniki maragta thokiba ningay sangdana badagi makha samtharagtuna miyoy ama manaw nupagi makhudda lagi kidre bamiyo isigi maming MD Hosni Mubarak sahi kuntraga tarit apokpa Abdullah Hasim Elias Ladu Kawe Zarfok Santi Kathil Dagini Mahakpo Thangna Thin Kipam Anau Nupagi Mamingna MD Azad Khan Sahi Kuntragani Thoini Aire Masin Manau Aniki Marakta Ningai Sangtan Rakpadagi Manau Nufan Laikitrapa Mayambo Thangna Thin Kipani Haire Soglava Mahak Mantadana Jarboki CIC the Pokatuna Laikanaki Adomoinamak Kanbanga Mogdana Laikitre Haire Taudogasi Matanda Andro Police Station IVC Section 302 Murder Kimakada Case FR number 4 close to 2023 arrest Tautun Lokot Pagaloina Case as a Matanda investigation Satabaho Krihari. Loina Lake Rabaki Haksang postmortem examination Town Bagitamak, Zeremski Mokta Brokton Tamle Hari. Popilana Indi Secretary Bell Prayer Taurakle. Tasiki Mapangin Midang Pumapalom Tarakpada, Lampen Police Station Ganaknalaiva, Mafamamada. BJYM ki member Singbo from Yaiba Taudoki Matangda, Lampen Police Station arrest Tautun Lokotpa case. FR number 32 close to 2023 Kamari Lane Manipur Pradesh Youth Congress ki President Werava Ningthaujam Povilan Sahikun Ganifan Apokpa and Ramesh Paying Mayalikai the Livana Patnasar Oidana case Asidaki Anticipatory Bell Baby Naba Prayer Taurakre Magi Bell Prayer Asi Ngasi Uripok Serap Court Complex the Liva Session Judge Impound West Court Taurakibane Kona Magi Prayer Asiboloko to Nakanapa Matunda Mangna Taurak Liva Prayer Asiga Mari in the Lampel PSK officer in charge the case Asiga Mariksumba a reportama. Tasigi Taragataruk Popakipun the corner Picalagnaba direction Picre. Tasigi Taragataruk Popakipun the quarter Picalagnaba direction Picre. Police make a Pirkba report Tarapamatung the Magi Prayer Asi Nabit Adumak the corner hearing Sataragani Hari. Panbayabadi Mahangasi Pal Taurukiva Prayer the Taudogado, Tokramatung the Lampel PSK Assistant Sub Inspector Amanda Lusingba Police Team Mamana. Magi Mam the Latunum Hagbo Pana the Bokodaramki,
ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ASI ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯐꯤꯂꯥꯟꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤ ꯁꯔꯆ ꯃꯦꯃꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯅ ꯄꯣꯐꯤꯂꯥꯟꯕꯨ ꯂꯝꯐꯦꯜ PSꯗ ꯃꯁꯥ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯁꯃꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯃꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10ꯗ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ केस असिगी एविडेंससिंग टेम्पोर्ड तौननबसु लैते हाइखि मा कोर्ट की अयाब याउदना मणिपुर की मपान द सलोय आइबा वाफमसु फोंदोकपग लोइनना केस असिगी मरि लेनना पुलिस ना माकी मथौ तारपदा मसा फंगनगनी आइबा वाफमसु कोर्ट द फोंदोके युमई साकपदा नुपी अमा सिरे सुशानपुर डिस्ट्रिक्ट की सांगाई कोर्ट सब डिवीजन की मनुंग चनबा इल खाउकोल पैलेस द लैबा युममा ngase ayuk angan bata mai chakpada al oirabi nufi ama sire laikidraba nufi adugi maming nezahat made sahi marfu mafroba laikidraba on kholet kawe el khaukol arba khul asidagine mayadu ngase ayuk angan bata chakpa horakibani mai chakpagi pau hek phangbaga khunjasna mai kanna bahonage aduba ngamdabadagi yum adu tumna chakpada chenthokpa ngamdana yum manungda leiba nemzahat made hariba al oiraba nufi asisu maina chakpadagi laikidabane mai chakpa matamadu jum adugi miyoising atopa khulda satkibadagi nemzahat mate hariba nufi asi natana kana amata leite mayadu sakumdagi horpo oigani haina thajanare accident da ani sire handak pang thok kadurba G20 summit kamari lenana tidim lambi gi nambol kaithen da sawa gate da thamjan pada football sanarui amasire police da gi phangpu pawda G20 summit kam nambol kaithel ma fada sawa gate da thamjan bagi thodogadu ngarang nubidang pung tararum taba matamda thokibane thodogadu da laikhidraba miyoi atudi lonmintang aukip saikun gamari avokwa dam sai aukip kawi kangpobi district kamnom saparmaina dagine maksagolban United Football Club ki player ni Mahangarang Susanpur da football match ama yaururaga saka ani panba kari masa Avenger registration number MN01A S0095 mahangna thauraga mahaki lekai ki mamanaba Paboilen Kibjen sahikun apokpa lonmetlan Kibjen ga ngarang namidangi pungpam atuda Susanpur umdagi thawgalakpada yona saba gate adugi mayai thangpa makhongda thamjinbada makhoi nemak thina soki kodakda makhoi ani makosna da pukhatpagi lambida lonminthang hokip laikidabani aduga magi mamanaba Pawlen Kebjena haujuk aruba phipam da Remski ICU da laikinaduna laire thawdok aduga mari lenana nambol police station case ama lokatpaga loinana mahaki asi bhagsang adu ngasi Remski mokta postmortem tawruba matung imung manunggi miyoising da khosina kre haire amoromda singjamai police station konba singjamai singa maka liwa lambi da aukiba tha asigi taraga mathoigi nuvidang pung nipan rom taba matamda makhona salinga da saka mari panba bhana kar amata takpada navi thina sokpadagi sire police dagi phangba pawgi matungina laikirava navi aduki maming waikhom Beno Devi Sahyumpur Ramapan mapuraba laikirava ibotombi kawi mahak nubit aduda lagaida khona salinga da gari takpadagi laikanana nangdana thawdok thopum adumakta laikidabani thawdok aduga mari lenana singjamai police station na case ama lokot pagaloinana magi asi baksang adu Remski moktangrang postmortem tawraba matung imung manung ki miyoisingda sinakre haire makhatdarakwa atopa pawda party ki mayokda thabak torambagi damak congress lusingba mari suspend tawkre Jharkhand Congress ki state general secretary Alok Dove amasung Dr. Rajesh Gupta yauna party asigi lujingba mari party ki mayokta thabak torambagi damak chahi taru suspend tawkre haire disciplinary committee na suspend tawkraba Jharkhand Congress ki lujingba mari adudi Alok Dube Lal Kishore Nath Sadio Dr. Rajesh Gupta amasung Sadhu Saran Govene mamang thagi nifandagi Jharkhand Congress disciplinary committee na party asigi lujingba banga Jharkhand Congress ki lujingba Rajesh Thakur ki mayokta thabak torambagi damak suspend tawkiba chulaire Jharkhand Congress Disciplinary Committee ki Chairman Bijendra Prasad Singh na phongdokibada State President ki mayokta lauduna rambagi damak mamang thada party sigi lusingba tariata sengdok warol pirakna da committee ki magai digi khangan ke President ki mayokta thabak torangkiba atuki matang ngasi Disciplinary Committee ki mifam amba Congress office da pangthoki sengdok warol pirak na basia thakiba lusingba tariat atuki manungta ahomde makoi gi waiba maram sing pisilakri amadi maram sing adu paraba matung makoi bu warning piduna toki aduga lemhauri pamari na pisilakli pasangdok warol adudi maram chadabana party dagi suspend tawna da phirep lawkibani haire
IIT Mahiroi Amatomta Sijakre Masagi Sahi Taragani Panrom Surava IIT Bombay Tamba Mahiroi Amahakna Lariba Hostel Adukitaria Suba Matolda Giswang Tartuna Masamatom the Sijakre Hana Police Makedi Fondorkli Police Report Matungina Tautogasi Pohaida Liba Institute Asiki Campus Tokivane Mahiroi Matom the Sijakiba Adukamari Lenin Aiba Serol Amata Tablam Kide Hiramasi Matan the police na case Amara start Tokuna Tijan Bagi Tabak Tabaho Creare Amarumda atop Mahiroi group Amara Pondora Kibaki Matungina Institute as the Sedul Cast Mahiroi Singbo Hantana Yang Bagaloina Yamna Toina Mantel harassment Pibaki Darson Solanki Masamatom the Sijakibani Campus Racial discrimination ki thawng sing yamna toina chataduna lagli panbagi abadi laikhitraba Mahiroi Darson Solanki Ahmedabad tagin haire Health Department ki exam da aranba tawramba matai mana police na fare Assam State Health Department na lawwa examination amagi question leak ohenbagi thawduk da sena bani haiba matai mana police na ngasi phaba ngamkre haire Police ki report matungina hawki pathang chunabita Assam Health Department na lawwa Grade 3 ki exam ama pang thoki harib exam asik question khara matai manau ani asin aran bamongda social media da thadora ki bane thawdo gasi da sena bagi damak fara pami ani adudi Mafisuddin amsung mahakil loinabi Nazma Bagamni makoyani Assam gi Morikaon district ki manung chanba Moira Bari dagine report singi matungina examination holder question paper adu ki saru khara thengna ki maduki madong kanagumba miyo amana question paper adu photo kabla matung social media da upload tawraki bane Taudogasi ki matanda thigal uba matamda question leak ohen bagi thawngasi Nazma Begum na sathakibani aiba khangbangam kibani harbe exam atuda Nazma Begum masasu sarugyaki ana report sing haire Makatarakwa atopa Manipur ki pauda Sahi ahum ki mamangdagi irang torel madakta sakiba thong athubata losin biu council Imphal tamai lambi ki khwadagi samba lambi amak oina chanariba lambi ki thonglan Atongba amadi ti waisung khul ani samnanava irang torel madakta sahi ahonge mamangdagi saba ahoromlagang asifawa loisindana lairiba thongasi atop matamda loisin binaba liangmai naga council eastern zone phangdokre hiramasaga mari lenana liangmai naga council eastern zone ke general secretary DNP Mariat Minor State asigi khwaidagi ariba state highway singki manung chaliba Imphal tamai lambi ase Lengha ki maikidagi matam kya ki mamangdagi sembirakdaba asina maram oraga ngaside miyam ki sadok sasinda asuki matik khudong chahanre maruina lambi asigi mafung kya da komjau kya laibana gari thawwa amadi atong basing da awaba kya laire loina da lambi asi nong suba matamda laikom thokle aduga atai matamda uful lambi satpangam nadre loina da lambi asi satpagi khwaidagi samba lambi asigi manungda lairiva thonglan atong ba amadi ti waisong khul ani ki samnari irang dorel matakda Sahi ahung ki mamangda saba ahoromlaga masi lengdan lairiba thongasi handaki working session asida semba loisinana bathabak hawiro haire karigamba thongasi nongju tha laktringi mamangda semba loihaudrabadi turel ki imai hek wanghalakbaga khulani asisu phaunaba yadaba namaram oraki Imphal tamai satpa miyamso lambi asida satpa yaroi maram asina lambi asida satliba miyamna thengnariba khudong chadaba kaya asigi yenglaga lengha ki mari leinaba sina Imphal tamai road asibo Nauna semjin penaba amadi thong asibu sabat loisin bihu haike Laumi singna GST thiriba asi kokhananaba Chief Minister da memorandum bisingre Kisan Sangha Laumi singna GST thiriba asi athu matamda lauthoktuna lairaba laumi sungba hinganana bahwana biu adangase Chief Minister Bangalore da Bharatiya Kisan Sangha gi Manipur Fan gi tamhi singna satuna memorandum bisingre ana fan asigi General Secretary Talhem Darhana phongdokre Hiramasiga mari lenna ngasi Manipur Press Club da pangthokibada Telem darana hai ising isau tholokpa matamda laumisna awaba kya tatuna mayuk nava ase yengduna All India National Committee of Bharatiya Kisan Sangha sinduna hauki bukumza disingani kungani thoigi December 18 da Ramila Maidanda Kisan Sangha rally ama pangthoke hariba laumisingi rule puva rally ase parliament mamita kide adubo chalifa tha asida Rajasthan da Predinity Sabha State Kudimaki Delegate Yauna Funkiba Mipam Aduda GST asi koknana balaibaga sigi state singi Chief Minister da memorandum bisinba haina yanake wari badugi matungina ngasi lamdam asigi CM oriva en birenda memorandum asi pisin kibani lami singasi pothok pani aituna su company singda leiriva IDG amadi ITC system asi lami singda di leide maramasina lami singda pothok labasu lamdam asigi income da hangat han bangamde karigumpa lami singda leiriva GST asi lauthok pamadi
कंपनी के सिस्टम लेरिबासी लौमीसिंग लेहंदब मतमदा लमदम असिगी सेमिलोंदा चाउना अहोंबल हाकनी हना महाना मखाताना फोंदोके मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 MPS इन रेकमेंड तौरिबा कैंडिडेट सिंग लेगाक्ता चासी मरु हुंदोक्सी मतों ओइरब्रा DV ना ऑर्डर फॉर्म लौरगा मेंसिलबा मतुंगदा सबमिशन तौरगदबनी आबगी नोटिफिकेशन कैंसल तौरबा मतुंग तुमिन लाइसेंस मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन MPS इन लौदुना पांगथोकिबा मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2016 दा असोय अरानबन पिकथना यावरे आइबा वफमदगी एग्जामिनेशन असिदा सरुक याबा कैंडिडेट खराना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा अवगलकपदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पावा यौनदुना एग्जामिनेशन अदु कैंसल तौख्रबा मतों नहुनना अम पांगथोक्लबसु मसिगी रिजल्ट दा माइफाकपदगी कमीशन असना रिकमेंडेशन तौरक्लबा कैंडिडेट सिंगदा लैंगागी मैकेडिगी ऑफर फॉर्म पीरकनी हारमलगा अमु कैंसल तौखिबन हजु फावदा एग्जामिनेशन असि लाइन मखक लाइमन मखक ओइदुना लेरब्रा हाइबगी वहां मियोय क्यान हांगनरकले वहां असि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न पिरकपा डायरेक्शन की मतुगिना कैंसल तौख्रबा एग्जामिनेशन असि की महत्ता ममांगी कुमजा लिसिंग अनि कुनगनिथोय द मैन एग्जामिनेशन अमु खना पांगथोपदा सरुग यारुबदगी माइ पालकतुना MPS इन रिकमेंड तौरक्लबा कैंडिडेट सिंग दनतना मैकै क्यादगी मियाम हांगनरकपने ओइरकलिबा फिबम असिददी लेबाक वथोक ओइकिबा MPS इन लौबा मणिपुर सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव मैन एग्जामिनेशन 2016-2022 असिदगी माइ पालकलबा कैंडिडेट सिंग की मराइबक हौजिक फाव तंबंगमद्रे कुमजा लिसिंग अनि तरागा दरुक पांगथोकिबा ACC मैन एग्जामिनेशन अदु कैंसल तौख्रबनिना मसिगी मोटो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न पिरकपा डायरेक्शन की मतुंगिना आरिबा एग्जामिनेशन असिगी फ्रेश एग्जामिनेशन अदु कुमजा लिसिंग अनि कुनगनिथोयगी मे कुनगा दरुक्तगी हौरगा जुन तरागा मथोय फावबा पांगथोकिबनि ममांगी कुमजा लिसिंग अनि कुनगनिथोयदा अमुखना पांगथोकिबा एग्जामिनेशन असिगी फाइनल रिजल्ट ना नवंबर कुनगनिथोय लिसिंग अनि कुनगनिथोयदा लाउथोकिबनि रिजल्ट असिगी मतुंगिना MPS इन सरुक याखिबा कैंडिडेट सिंह की कैंडिडेट चामग हमबुगा निपान तोंगान तोंगानबा पोस्ट सिंह दमकते इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट सरुक याबगी क्वालिफाई ओइरे हाइदुना रिकमेंड तौरकिबने ULB सिंह की हानगी काउंसिलर अमदी चेयरपर्सन सिंह केयरटेकर ओइना थौफोरगने मणिपुर हाई कोर्ट अर्बन लोकल बॉडी सिंह की मिखल पांगथोपगमद्री फावबा हानगी काउंसिलर अमदी चेयरपर्सन सिंह केयरटेकर ओइना पुननब ऑर्डर अमा ngarang thokraba matung da arwal local body sing asi hanagi elected councillor amadi chairperson sing ayang dagi thabak pai ba horagane ngasi lilong sajing da pami sing unaba amada all manipur ULBS coordinating committee ki president arambam omilana hai COVID-19 laina laichan nambaram oraga sahi ani hen arwal local body ki mikhal pang thopangam dana lairaki elected member laitaba nambaram oraga awaba khudong sadaba kya amyam nambayok nariba asi khangbiraga hojik lairiba लाइक असी कैबिनेट डिसीजन अमर लौदुना अर्बन लोकल बॉडी की मिखल पांगथोनब वरे फावबा लौबा लैख्रे अतुबा मणिपुर की हाई कोर्ट नगरंग ऑर्डर अमा थोक्तुना मिखल पांगथोक्ट्रिबा फावबा ULB सिंह असिगी हानगी इलेक्टेड काउंसिलर सिंगना केयरटेकर ओइना पुहनबा हाइना ऑर्डर तौबिरे हाई कोर्ट की ऑर्डर असिगी स्ट्रेंग मतुगिना ULB सिंह की हानगी काउंसिलर अमदी चेयरपर्सन सिंह अहेंगदगी केयरटेकर ओइना ऑफिस जॉइन तौरगने स्टेट असिदा G20 समिट पांगथोकदोरबा असि यंगलगा अर्बन लोकल बॉडी की वार्ड कुनगा तरेट असी तरु तनाना थमनब अकनबा मोंगदा थबक पाइखननब होनागनी आना प्रेसिडेंट असना फोंदोखि नाकल मरोमदा स्टेट असगी चीफ मिनिस्टर की मियंग मखादा करप्शन फ्री ओइबा साउखटपगी लंबीदा सांगचिलिबासी पुनिंग थौगनिगाइने माउंट मिनिस्टर की मियंग मखादा अर्बन लोकल बॉडी सिंग असिदा लैरिबा बेनिफिशियरी सिंगदा हाउसिंग की अमदि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के मफुंग फाना पाइखननब होनारिबा थागतबा फोंदोकचरी माउंट मिनिस्टर ना अर्बन लोकल बॉडी सिंग असिगी मिखल अथोम मतमदा पांगथोकनबा वखलवन थंबीबा कमिटी असना खांगे कमिटी की वना लैंगान अर्बन लोकल बॉडी की मिखल अपाम्बा मतमदा पांगथोकपदा चपचाना यागनी हनसु मखा तागे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरी चैनल असना तमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमखाना थागजरी